nor kabama politicians rong ni khugo eba kabama sinai nugnai rong ni khugo nor khana khana je chini TRIPURASA ro 2030 फाइटे no o sungsani kamawi thangnai o TRIPURASA dofa o hawatai nukjagla hingkaba busa jora tei kuboi obo kuboi ko te beleno wana ma singsa kirima singsa jengja chini bagi phai tong tamni himke readjustment eba delimitation abo ongnani phasingo thangai tong delimitation tamo delimitation eba readjustment kha amte hai system je system ni bisingtei parliament eba ni state legislative assembly wo seat busuk angnai bo jati no bo community no busuk seat rejagnai abo decide jeng jotono saimono presento parlamento chini total seat kha duita eda tripura ni hoite ni lok sabha total seat kha kaini jab tabu chini state of bachang saimono busuk seat total abo ni bising TRIPURASA ro seat kai busuk abo bachang si tabu delimitation eba kha readjustment ngmani yagolo tamo ngai readjustment basically census ni yagolo eba borok lekha mani yagolo every 10 years so 10 bochor por borok lekha jago borok lekha mani yagolo busuk jati ni busuk population aboni basis so nini seat decide dorang question phaikira ja obo bahaike nini TRIPURASA komi ma bai TRIPURASA kamana nai mai bai related ngi thangka angke bahaike related hingke cinta monukha census so nini every 10 years so jeffrey census sango niyom mote bororong ni population bari na sanang 10 বছর পর কোন জাতির পপুলেশন বাড়ি না নাও হেডা অবংখাং নিয়ম ফিয়া চিন TRIPURASA রং লগি খতাম নুকজাক চিন TRIPURASA রং লগি খ আমতে হেকে নুকজাগো যেনি every 10 years after kaisa decades ni por khenonin tamong TRIPURASA ro komeo 10 bangu hingka jaga tamong nai jefro readjustment nai TRIPURASA rong ni seat automatically ni boroni readjustment ya gol tamna hinke TRIPURASA rong ni seat automatically boroni population ni number ni basis o khaijagai thangnai jita chini logi ingi to tamne hinke last je census ni phaipro ni shini ni recent census 2011 o jara o chini total number komite tabuk chung 31% amsugo phaisa paika oboni sepano je nini TRIPURASA community obo nini schedule tribe to alga tribe to nini alga te bo kobama kok sairo bo khobjago heda inka abono karibo nini je TRIPURASA ro je TRIPURASA ro ne borte bo number kom number thangso tabuk je chini parlamento sito mane aboni 1971 census so je lukurok tongman je borok tongman aboni basis se parliament chin seat tong je jago ni ST rong seat kaisa heda je jago chini tabu chini princess maharaj kumari kriti bo aro MP injak heda sito la abon se sarang deputy Tripura angkha enke biskango thangi saimia je chini seat boti hai engno because chin population din ba din komewi thangai tong o komi ja population no seat boro madaman mania because population ni basis se readjustment to seat allocate khajo seat bagjo te chin TRIPURASA ron ke belen kapal hamya buni population bareo chin ke population komi oboni bagina sajago je jeng o ha sakani kamawi thangna nai tong chin political right kamana thangai tong chin political right kama khangke jungno represent khaimanna ni bagai cabinet right se tongla chin demand ro ignore khaijang nai aponi bagai separate state no kari chini bagai te mungsa solution kari tamne ke chini logi to opposite mang sangi tongo je jaga wo bishilai khangke kuno jati bariwo jengke bishilai khangke chini jati posu komi jengka minus sengu we plus angkino abon bagai no jeng o hasakan kamana thangi tongo chini boro khashi thai je politics ni bagai tabu chini TRIPURASA ro bulai layo thilayo heda sheja layo a political rights se chengma ngala kha jefre cheng kamawi thangnai afur tamni bagi bulai nai tamni bagi seja lai nai abor mungsapan tongla abon bagi
o bebak mani no side to noi ang sak no bhagi khati wina rang nai abo si jong wan suk thai